Audio Jungle. Audio Jungle. Abantu yazi kufanele beyibulite ama-content ukuthi kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi uzophakama ngomuntu kanti uzoyiphilisa kabuhlungu. Uyabona nje kufana noMax. uMax engayitshela ukuthi uphethe umhlaba uguqile uyinkunzi, kodwa manje ubunkunzi bakhe obuphuphu ngoba akayiphili impilo ephilwa yimi. Ngeke nje uMax ahambe ayobhuda wade mphuta nentibane ashaya amagagasi. Ngeke uMax aphume lapha afike ahlale lapha eBrea Center angene nandosi ahle kamnandi anambithe njengekati. Ngeke ngoba ukusaba abantu, content yakhe incike ekutheni akuthuka abantu. Hawu ayejuthe ugodo lomuntu these njalo ngamosethuka umcineka. Hawu umuntu muni lo, kodwa manje akakhululekile ngoba uyagadwa mayiphi emcimbini kufanele eqashele hozonda ama-bodyguard. Kumanje uMax usemgedeni, uhlezi emgedeni ucashile akasithi kuphi. Ayekho umuntu wazi uMax, uhlezi uyivayele emgedeni fana nomuntu othi umbumbi wephansi endlini isigodlo senkosi kwaqashiswa udama aphosela ojeqe phakathi lapha bejijele ozondi benobhaka bajijojeqe phansi emgodini uyadla. Ngathi impilo uyatamuza lapho awutamuzi ngenxa yokuthi i-content yakhe igxile ekutheni ukuthi axhaphaze abantu, athuka abantu kusuku nemini, abantu bengenzi lutho ngenxa yokuthi ufuna uzenza umkunzi. Ubunkunzi bakhe obujike bungabonakala ukuthi bufika buhamba kugcinephi ngoba lo muntu akakhululeke emhlabeni. Ngeke ubone uMax estudio kuthiwa akhipha ingoma lapha estudio bamshapho labantu ubhokoza amabhodle bemshaya. Akusesiyo impilo leyo. Uthi abantu ye-content abayi-understand ukuthi kanjani lokhu kuqukula iy'phiwo zabantu ukuthi into ephiwe umuntu uyithathe uyibonisa ukuthi nayo sifanele sengeyakho, kanti lo muntu leya nto uyiphiwe eyakhe. Wena uzofosa manje umuntu asaphumile kubadla. Bulima-ke lobo, bulima ngoba neyigebengu nje gcwele emajele kunuka amajele kubona ebuthephuhlu. Azona iy'nkakha ney'nkunzi egcwele lapha kwawo-clever abecala ukuthi bahlakaniphile babanjwa. Lento yoMax-ke nalabo bandile i-content yokuthi kuthukwa abantu into engabuyiseli. Fanele besithole isifundo abantu ukuthi lento ayibuyiseli le. Boba umawerewere mina ngithi ngiphuma nje lapha koyenza uqhwazi ithi kwamawerewere indaba. Angikaze ngibe ne-content yokuthi ngavuka nganomfazi nje ngifuna nje ukwehlisa iprofile yayo ngiyidestroy ngoba enzeni. Akusiyo impilo uMax nje asiyinkunzi uyisiphukuphuku sesilima. Hayi bafethu nazwela-ke kuyona inkulumo kaWelele Mchunu esuse lapha nokukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke laphana kade liseke lijikayo ngoMax Makhanya ukuthi-ke abantu abayiqaphele indaba ye-content ukuthi-ke kuyenzeka ukuthi wenze i-content laphana ngenhloso yokuthi ufuna ukuthola imali, kodwa-ke ekugcineni kumele uyiqaphele indlela oyenza ngayo ukuze-ke ungagcine usovaleleka kwezinye izindawo ezihlukahlukene. Njengosibonela nje besho ukuthi uMax uyinkinga laphana ukuthi-ke akakwazi ukuhamba ekhululekile kuzo zonke izindawo afuna ukuhamba kuzona ngoba laphana i-content yakhe laphana ncike ekuthenini-ke athuke abantu-ke laphana ukuze i-content yakhe ihambe phambili. Wena ngakuthini mhlawumbe kwakho kuphawula ngodaba uthinta uWelele Mchunu kanjalo noMax Makhanya. Hlala comment section-ke ngizwe ukuthi kuthito lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibone ngaza kwethi ngiphuma njena-ke kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevidiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.